Koilamati Kosam Langsu LP School Pathuaklam Jali Rong Hangarong Along Alir Alon Pen Believer Eastern Church Koilamati Angkang Atumahin Pen Ingdeng Kithom Chingrum Pet Pen Pre-Christmas Katalon Pirthi Adang Christo Pamke Kroy Aradadum Christmas Pan Do Desang Siben Kachisik Kachidang Tekponlong Lasonsi Matijong ni Pai Clear ni Believers Eastern Church Koilamati Angkang Kadukawi Mondoli Krei Kithom Sosi Pen Fellowship Atum Pen Pen Koilamati Angkang Kidu Mondoli Chingrum Pet Pen Katalon Ajay Mek Dengpo Reverend Nathaniel Loha Pen Kachiphem Phupon Amelong Reverend Headstone Lekthi Pen Si Aluhi Kapachini Aporenlo Lapen Kiro Karcho Laki Koilamati Yudatum Pen Kiro Karcho Ajay Mek Dengpo Pre-Christmas ajay megalong rong asaratum Jali Ronghang Sing Rongpi Koilamati Angkang SGB Lawrence Deron Mohan Kro Samsing Hanse Bindo Rong Parlapin Ongdum Akaprek Kaprek Manpeng Kidotum Chitongdon Si Saitan menasab, dia kalau ikutan ke, dia tuh kapija panahan ke teh, Yesus Kristus kerang ke asap ke kapija. Ini tuh makan anu pasti sakit sudah menasab. Ke labangso, ini tuh labangso, kisung pen kecipi yogi panang lihin pen pila idea kan ini. Laki kapija kata Yesus Kristus kan cikgu. Ini kan sam pen situ nak juga deh. Nanti nang litum pini, labangso pre-Christmas kestalon apot hak nang li ningarong alam tiga son panji. Ningarong bang kepinya bang kerese jangan kemen centong lo apa, atau ada men centong lo, jadi ko centong lo kapija kan yang kapija. Wah, kapija presiden dulu, bahkan aku betulan Katolik tuh dulu. Do sing lumpel dekat deh. Simi langsung Monduli kusom langsung Believers Eastern Church Monduli along. Ni tum advance Christmas kini si paman pon lake ni tum ni ngarong pik dan si paman pon lo. Tenang lah pre-Christmas putak nan tum ko anan ningarong do. Tum ni ngarong pik athe kila da Monduli pre-Christmas happening first lo. Si paman. Tenang itu amondoli lang ni Marley atum bang an bang armu pai deh. Bang koira troksi. Bang koira troksi. Dia dona pai bang an doji. Dona pai don koira troksi. Ini tunda kosom langsung mati simi langsung long. Nili tum langsung na program TV lagi. Ni tum ningarong mati enjoy kacipia bhat. Ni tum kado kawe kitun kita ngatum lo. Asi kado kawe ni tum non kicuya papor nang lelo lasi mission pen ni tum tudab la pen non anta mission pen ni tum ningarong cipilong la. Nang lemen cetanya mah. Nilimen lagi lunserong ha.